Assalomu alaykum Shirin channel podpischiklari. Men sizlarga Kain Master Kino Master bilan video montaj qilib yurdim. O'ng'ay jana tez. Unda biz boshladik. Kain Master'ga giriyoruz. Kain Master'ga girip plus'tu basamiz. Жаңадан montaj qilamiz. Hozir ekran ko'lami 16 ga 9 qilaveradi. Multimediaga giriyoruz. Multimediadan bir video tanlab olamiz. Hozir bir videoni tanlab ko'raylik. Yo'q. Şu Habibga o'xshagan balani shuni tanlab ko'raveraylik. Misol ekranning razmerini o'zgartirib desangiz, videoni misolni ekranni baytarsa, yaqinda tag'izдағы barobarni bosib qo'ysak, oxirina chain bir xil ko'rsatadi ekran. Endi buga tekst qo'shamiz desak, misolni tekstning turlari bor. Misolga şrift o'zgartirib qo'yamiz, svet o'zgartirib qo'yamiz. Masalan, bu tekst o'chib janib tursin desangizlar, montib qo'ysangizlar bo'ladi. Misol, bu animatsiya, bu chiqishi. Tekstning chiqishi. Masalan, bunda olib qo'yilib, yaxshi jarashadi ekan. Demak, bu misol tekstin chiqib turishi. O'chib janib turadi. Bunday olib turadi. Montib turadi. Shu sizlarga o'zingizga yoqqanday tekst qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Shunday выражение. Teksturalı bo'ldi. Emi misolga mening bizga podpisatsiya bo'lg'ular, je bo'lsam shunday bir chanqiliq nemelerni kirgizem desangizlar, internetga girib ijikta olsangizlar bo'ladi. Misolga bunaki Tom and Jerry anda yuritam, screen green deb yozasizlar. Misolga ijikta bo'lgandan keyin polniy ekran qilamiz. Polniy ekran qilib oldim. Polniy ekran qilgandan keyin OK'ni bosamiz. OK'ni bosib, qayra shuni bosamiz. Bosgandan keyin mana световой ключ deb turadi. Световой ключga kiramiz-da, mana включить qilsak, misolan ekrandan yo'qolib ketdi. Mana bu yerga tekst yozib ko'ramiz. Shunday bu yerga tekst qo'yamiz dağı. Tekstlik içine artık tartar ekanmiz.
Daha kichine tartib qo'yamiz. Va kichine. Misalga endi buni o'shol jana chiqishi deydi-ku tekstni. Shunda qilamiz misol. Yo'q, bu выражение emas ekan. Animatsiya. Hozir men bunaki shuni tandaysiz. Tekstni qo'ya olamiz. Bunaki andan başka emeler daha var. Ama birincini basarız. Daha başka emeler var. Bu bardığı oşol YouTube'dan Screen dep eme kılıp alsanızlar yüktep. Misalga bunaki footage basarız. Sветовой эффект bunu daha çok kılabız. Misal. Misal effekt qo'ysak bo'ladi. Наложениyaga misalga bunaki kanaldan adlari, misal bunaki mında muzika qo'yamiz. Misal muzika qo'yganda bunaki bizden muzika fonotekda. Anan şol videomuzdan звугunu joq qilam deseniz şol videoni basıp alasiz bunaki bundan. Basqanda bunday chiqadi. Bunu basıp turib joq qilib qo'yasiz. Okey. Okey. Misalga голос жазып qo'ysak bo'ladi. Misal hozir men mo'larni o'chirayin, menga kichine neudobno bo'lib atadi. Misalga mana. Assalomu alaykum Shirin Channel kanalining подписчиклari. Men sizlarga video montaj qilib yuratam. Menga подписаться bo'lganini unutmanglar. Jana qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Misalga mana голос. Buni misal muzikani звугunu azaytib qo'yamiz ham. Misalda shu muzikani basamiz. Misalga mana 46% ga qo'yib qo'yamiz bunaki. Dağı dele büyük bululat golostan. Salam bunaki 14% ga qo'yib qo'ying. Assalomu alaykum Shirin Channel kanalining подписчиклari. Men sizlarga video montaj qilib golosni biyigrek qilib qo'ysak bo'ladi. Misalda shu yozgan golos o'zim. Assalomu alaykum Shirin Channel kanalining подписчиклari. Men sizlarga video montaj qilib yuratam. Подписаться bo'lganini unutmanglar. Ana qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar.
Misalga звук, misal süйлөгөн убакытта музыка аз чыгып, анан сүйлөп бүткөндөн кийин кайра звук көбөйүп кетсе, мисалга мынаны басабыз. Ушуну басканда, мисалга ушундан баштап, мисал мына аркараак жылдырып туруп, мисал мына ылдый кылабыз дагы, оны көбөйтүп коебуз. Так, мынакей. Көбөйтүп койдук. Мисал мынакей. Assalamualaikum Shirin Channel kanalının подписчиктери. Мен сиздерге видео монтаж кылууну үйрөтөм. Мага подписаться болгонду унутпагыла жана коңгуроочуну басып койгула. Бул бар жогу бүттү. Эми мисалга мынакей өзүңүздүн сүрөтүңүздү мен кийинки көрсөтүүдө, кийинки видеодо мен айтып өтөм эме монтаж кылууну. Мисал өзүңүздүн сүрөтүңүздү коюуну мен мисал бир сүрөт неме кылгам, мынакей менин сүрөтүм. Мен муну ошол бир эме аркылуу монтаж кылганымда, фото монтаж кылган пикапта монтаж кылган. Мисал мынакей мына жерге коебуз дагы. Мунун дагы ошол фото эмес. Бул кыскача видео бар. Аны кийин көрсөтөм. Мисал өзүм жасаганымда азыр ошол видеону көрсөтөм. Экспорт. Бул жерде экспорт деген мынакей. Мисалга мына. Бул мен да. Цветовой эффекти жок кылабыз. Мына мисал. Бул сүрөттү кичине кыркып алабыз. Кичине кыскартып коебуз. Мындай сүрөт коюп койсок деле болот. Мисалга. Пока бар жогун деле үйрөттүм окшойт. Shirin Channel kanalына подписаться болгула. Класс баскыла. Көпчүлүк үйрөнүп алсын.